Dobro ljudi, dopustite mi da vam predstavim jednu od najneuračunljivijih, najluđih woke luđakinja, Abby Chatfield. To je Ola, Clementine Ford. Pogledajte ovo. Pogledajte ovog retarda. Uvijek izgledaju isto, zar ne? Nikad ne razočaraju. U svakom slučaju, dopustite mi da vam predstavim Abby Chatfield, koja je slavila smrt Charliea Kirka. Pustit ćemo vam video. Poslušajte ovo. Opet, što sam rekla o smrti Charliea Kirka, što bi ih navelo da ovo kažu? Rekla sam ono što je on govorio dok je bio živ. Potpuno su iskrivili njegova stajališta, sve, kao što to uvijek rade. To nije laganje o njemu. Napravio sam cijeli video o tome kako ti ljevičarski luđaci iskrivljuju njegova stajališta. Nisam znao puno o Charlieu Kirku sve do njegove smrti. Zato sam se vratio i pogledao njegove originalne videozapise. Na primjer, ti ljevičari su govorili da je on rasist, da mrzi crnce. Kad je Michelle Obamu nazvao nečim stvarno glupim. Ali onda je u istom videu zapravo govorio o bijelim ženama koje dijele isto mišljenje kao ona, kao o jednako retardiranima. Mislim da čak nije ni upotrijebio riječ retardiran. Zar to nije nevjerojatno? Sada, kada nešto kažeš, kada ukažeš na grešku u logici bijele osobe, onda nisi rasist. Onda si samo ukazuješ na grešku u logici. Ali čim ukažeš na grešku u logici crne osobe, odjednom si rasist. Mislim da su ti ljudi rasisti, jer imaju ono što je Ayaan Hirsi Ali smislila. Oni imaju ne. Ne, mislim da su ti ljudi rasisti, jer imaju tu predrasudu niskih očekivanja. Oni misle da što god kaže netko tko nije bijelac, to jednostavno moraš prihvatiti. Jer ako nešto kažeš, ako ih držiš prema istim standardima kao i bijelca, onda si ti rasist. Zašto? To je predrasuda niskih očekivanja. Iskreno, poštujem svaku rasu. Gledam ljude neovisno o boji njihove kože. Gledam ljude po tome tko su i što govore. Ako si bijelac, crnac, smeđi i kažeš glupost, reći ću da je to glupo. Što je loše u tome? Ali, u svakom slučaju, to je ono što ti ljudi rade. Tako su optužili Charliea Kirka. Potpuno sam analizirao taj video u kojem je kritizirao Michelle Obamu. Ne zato što je crna, već zato što je napadao argument koji je iznosila. To je ono što oni rade. Oni uvijek pogrešno prikazuju tuđa mišljenja i onda to koriste. U svakom slučaju, ona se naslađivala. Pokušao sam pronaći taj originalni video. Ona se naslađivala smrću Charliea Kirka. Zato ću samo pustiti video bez prekidanja. Ako vas toliko uzdrujava to što sam rekla, ono što je on govorio dok je bio živ, to znači da je on loša osoba, a ne ja. Ja sam to iznela na videlo. Rekla sam da je on zao jer je bio je zao. Mislim da je bio zla osoba. To je moje mišljenje. Moje mišljenje. Zapravo nisam ništa rekla o tome. I ovo je ono što dobivam. To je ludo. Bojim se ići kući. Sranje. Da je stvarno uplašena, prestala bi to raditi. Ali ono što ona radi, ona nikad zapravo ne zašuti. Ona stvara kontroverzu. Ona govori gluposti. I onda kaže, bojim se, Bože moj. I onda zapravo ona stvarno ima potpuni slom. Ima ih toliko. Zapravo, pustit ću ti nekoliko tih videa. Ovi ljudi su ozbiljno mentalno bolesni. Oni su ozbiljno prokleto glupi. Baš je to licemjerno od nje. Oni su ozbiljno loši, prokleto loši ljudi. I žele se iskaliti na meni. I sada prijete mom životu. Sada prijeti tvom životu, draga. A ipak misle da su svi kršćani. Ma ne. Nisu svi kršćani. Mnogi ateisti te također mrze. Opet, nije riječ o kršćanstvu, islamu ili bilo čemu. Ako vidiš nešto glupo, moraš to prozvati. Evo što je rekla o Charlieu Kirku. Ali još gore od toga, pogledaj ovo. Pogledaj ovaj video gdje je zapravo molila američku ljevičarsku woke klaunsku zajednicu da ode i izvrši atentat na predsjednika Trumpa. Amerikanci, kada ćete to učiniti, zašto to već nije učinjeno? Svaki dan se nešto novo događa, zar ne? Užasno za tvoju zemlju. Užasno, zar ne? Zašto ne preusmjerimo ovu energiju na nešto drugo? Znam. Vidite li to, dečki? Vidite li to? Koliko su ti ljudi retardirani? Koliko su zli? A ona je Charliea Kirka nazvala zlim. Charlie Kirk je više puta govorio protiv političkog nasilja.
A ti ljudi uspijevaju zahvaljujući političkom nasilju. Svi ti inceli su u šoku i pitaju se što se dovraga događa. Pa oni odu i naprave to. Znaš što bi zapravo učinilo da te ljudi malo više poštuju i da te žele? Bilo bi to da to učiniš. Bilo bi to da to učiniš. Dobivala bi hrpu pisama obožavatelja, Bože moj. Bože moj. Zamisli da sam ja to rekao. Znaš, ona je velika zagovornica imigracije, da. Tako da je Melbourne propao. Ljudi iz Sudana i Somalije samo bodu ljude na sve strane. Zamisli da kažem ti Somalijac kad... Što ćeš učiniti? Zamisli da sam to rekao. Ne govorim to. Ne želim nikome ništa loše. Pogotovo ne zbog njihovih političkih stavova. Ali oni to govore tako otvoreno i drsko, bez ikakvih posljedica do sada. Samo to učinite. Da, i onako to svi radite svaki dan. Kao, stvarno ne kužim. Mislim, što? Dakle, sjeti se, Marko Rubio je rekao da ako imaš vizu i saznamo da si slavio smrt Charlie'a Kirka, ili ako govoriš ili podržavaš političko nasilje u Americi, onda ćemo te deportirati. Pa pogledaj ovo. Ovo je njezin ludi dečko. Bog ljepotani. Nažalost, neću uspjeti doći na večerašnju predstavu u Baby's Alright u New Yorku. Cijeli sam dan proveo zadržan na kanadskoj granici i odbijen mi je ulazak natrag u SAD, unatoč tome što imam svu potrebnu viznu dokumentaciju. Još uvijek pokušavam razjasniti situaciju. Iskreno, slomljen sam. Znam da ste mnogi od vas kupili ulaznice i planirali doći večeras. I mrzim razočarati ljude. I da budem iskren, stvarno sam želio partijati s vama svima. Hvala vam na svoj podršci i strpljenju dok ovo ne riješim. Ako želite informacije o budućim nastupima i kada ću se vratiti, molim vas prijavite se putem linka u mom profilu. Volim vas i javit ću vam se čim bude mogao. U svakom slučaju, nakon toga je deportiran. Poslan je natrag u Australiju. I prije nego što kažeš da on ne bi trebao biti kažnjen zbog postupaka svoje djevojke, ne. On je jednako lud kao i ona i nikada se javno nije distancirao od njezinih političkih stavova. Zapravo, on čak podržava njezina stajališta. Pogledaj ga ovdje. Dakle, 26. siječnja ove godine mnogo domoljuba istupilo je protiv masovne imigracije u Australiji. Naravno, kao i svaki domoljub, bez obzira jeste li imigrant ili ne, zabrinuli biste se zbog preplavljivanja vaše zemlje migrantima iz zemalja trećeg svijeta, koji nemaju ništa zajedničko s vašim načinom života, koji prijete vašem načinu života. Svaka razumna osoba bi bila zabrinuta zbog toga. Tako je puno Australaca izašlo 26. siječnja ranije ove godine. Pogledaj ga i znaš što? Dosta mi je i muka mi je od tih ljudi koji govore u moje ime. Ne želim da govoriš u moje ime. U redu. Imam svoj glas. Želim da Australija ostane Australija. Ne želim da Australija postane Indija ili Pakistan ili Irak ili Sirija. U redu. Želim da Australija ostane Australija. Ali pogledaj ovog uđaka ovdje. Odrasli muškarac koji će vam se obratiti. Pa ono što ću vam reći je, ako ćete izlaziti van i pokušavati prosvjedovati da sačuvate ovu zemlju, prvo, samo razmislite o tom stavu. Ti moronsko malo govno. Ti si najveći gubitnik koji hoda ovom zemljom. I sam si imigrant prije svega. Ovo nije... Koliko je glup ovaj argument? I sam si imigrant. Dakle, trebao bi otvoriti svoju zemlju za milijarde, stotine milijuna, milijarde imigranata. Kakva je to logika? Imigracija je kao slavina. Otvaraš je samo kad ti treba. Ne ostavljaš slavinu otvorenom. Kad završiš s korištenjem vode. Koliko je to glupo. I nisu svi imigranti isti. Imigranti iz zapadnih zemalja su drugačiji od imigranata iz Afrike. Tko podučava te ljude? Koje knjige čitaju? Želim znati zašto su tako retardirani. Što je vrlo, ne trebaš biti genij da to znaš, ali ti si jako daleko od toga. Retardiran? Kakav retardiran čovjek? Evo podsjetnika. Pogledaj ovo. Zamisli da prosvjeduješ protiv imigranata. Uglavnom shvaćaš poantu. I on je kreten. Pa je deportiran. I pogodi što? Znači zajavali su se. Da, zajavali su se. Sada su ušli u fazu snošenja posljedica. Pogledaj je sada. Doslovno je u suzama i sada se ispričava zbog svojih riječi. Moraš nešto naučiti iz ovoga. Žao mi je, draga. Prekasno je.
Bravo, Marko Rubio. Nemoj im ni dati razlog zašto su deportirani. Samo ih uhvati, zadrži ih 24 do 48 sati. Samo ih malo natjeraj da pate i onda reci oprosti, gubi se. Ne moramo ti dati nikakav razlog. Nismo ti dužni dopustiti ulazak. Možemo zaustaviti koga god želimo. Izađi. Sad je poslušaj. Otkako sam objavila taj video prije godinu dana, puno sam sazrela. Puno sam radila na tome da stvarno shvatim utjecaj svojih riječi i da shvatim da stvarno moram razmisliti prije nego što nešto kažem. Ne znam koliko ona ima godina. 30, 35 godina. Tek sada to saznaje. Znaš, Abby Chatfield, ima toliko stvari koje želim reći. Stvarno želim. I znam da bi neke od njih mogle biti neprikladne. Zato ih ne govorim, jer razumijem jednu stvar. Što god kažeš, ostaće tamo zauvijek. U kojem je svijetu ona mislila da je u redu inspirirati luđake u Americi s oružjem da odu izvrše atentat na Donalda Trumpa? U kojem svijetu? Svatko to može misliti, to je normalno. Moje shvaćanje je bilo, ti ne možeš. Imamo slobodu govora na zapadu, ali ne možeš opravdavati nasilje, jer kad jednom prijeđeš u opravdavanje nasilja, znaš, sad bi mogao imati problema sa zakonom. Ali ti idioti postaju sve drski jer ljevičari ništa ne rade. Nisu ih naučili pameti. Naši ljevičarski političari ih nisu hapsili. I kao rezultat toga postaju sve drski i drski. Pomiču granice, pomiču limite i onda vide da se ništa nije dogodilo. Hajde da to ponovim. Hajde da idem još malo dalje. I to stalno rade. Ovo je prekrasno. Poslušajte. Znaš, stvarno osjećam da sam toliko sazrela, od tada se pitam, Bože, zašto sam to uopće rekla? Nisam se ni ispričala. Čak i ako se politički ne slažeš. Kome se ispričavaš? Donaldu Trumpu? Nije da mu treba. Stvarno se želim ispričati jer je. Nije u redu šaliti se o tome, kao nije u redu. Tko bi rekao? Nije u redu. Tko je to rekao? Oprosti. Tek sam shvatio da nakon što je mom dečku ukinuta viza, tada sam iznenada shvatio da se moram ispričati. Bože moj. Šalim se na bilo koju od tih tema. I stvarno sam naučila toliko toga u protekloj godini. Ukratko rečeno, da zašutim. Tako je. Razmislit prije nego što progovorim. Ali stvarno sam se trudila prošle godine, pa čak i prije toga. Kako to da to nismo čuli sve do nedavno, dok tvom dečku nije ukinuta viza? Ne pratim je baš puno, ali prije samo nekoliko dana imala je slom živaca jer ju je otkazala neka radijska emisija. I bila je kao, Bože moj, otkazali su me zbog mojih političkih stavova. Doslovno je plakala, ridala. Brate, mislim da oni jednostavno žive od toga. Oni žive od hate-like-a. Mislim da se to tako zove, hate-like. Da ne prozivam ljude izravno, da ne snimam videe u rastrojenom stanju. Jer u to vrijeme prolazila sam kroz nevjerojatno teško razdoblje sa medijima, AEC-om i investicijama. Doslovno, manje od tjedan dana prije, žalila se na istu stvar. Rekla je, mediji me nisu pošteno tretirali. Kao, što je ovo? Izgleda da još uvijek prolaziš kroz isto. Vodili su se sudski postupci. Stalno sam dobivala prijetnje smrću. Bila sam u stanju čiste, neprekidne panike. Dakle, kad je u stanju panike, kaže, hej, Amerikanci, zašto vi to ne napravite? Retarde. To je tako sjebano. Stvarno je sjebano. Ti si sjeban. I stvarno sam se trudila da ne napadam ljude. Čak nikad se ne slažem s njima. Puno se ispričavam. Oprosti na dugom izlaganju, ali eto. Nitko ti to ne vjeruje. Abby Chatfield. Ti si luda koliko se može biti. Zar to nije nevjerojatno? Rekao sam ti da će danas biti video koji će te raspoložiti. Jesam li to rekao? Ili sam možda mislio to reći, ali nisam rekao. U svakom slučaju, bio je to video za dobro raspoloženje. Zajebavaj se pa ćeš saznati. U stilu Abby Chatfield.